جار كسلاب الوبن تماشاوان بريز بلتنا ساعات 6 يا طيبت بروجاواي كردستان وسوريا دس بيدك و افجي سرموچين وينه فيدي بسرمالا ولاتيه كي خلكي باجاري دربيسيه دا قرتوش بو جهكين ديار ورواندن ایرو 7 سال بسر رواندنا احمد سیدور درباز دبن و برای وی دا خوازا دیار کرنا چارانویسا ویدکه جیگر سروک انجمن خوجهیا باجاروک جن درسی جالی گروپین چکدار و هاتیا رواندن حتی ها چارانویسا وی ندیاره دیسان آگرک بهز لبندر بیروت پیکتی و حتی ها زیان وی نهاتیا دیار کرن دنباش ایرو آگرک بهز لبندر بیروت لبنان کت و زیان مزین گهشت جهه بویره تانها سدمین وکتنا آگر ندیارن لهشت کو کارمندین بندر جه بهیلن کارمندکی کرد او پرچه ویدیو تایبت جار کر شاندیه تیده دیار دبه کو چاوارو شک جه ترسه لجم کارمندان چیکر به هبره امیر باندی منان تماشک روح فل نسيت خلي يطلعهم صعد ديار ایرو 7 سال لسر رواندنا احمد سیدو اندامی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جالی پیده و درباز دبن هنجی چارنویسا وی ندیاره و تو آگاهی لسر تننه خبات و اجتماعی و کردپروریه دولاتکی آزاده جی دموکراسی ششتی پرگرانه تبلی همو هولین خودی و مالباتا خباتکارکی کرد جی کردستان سوریه جبون اسکرنا جهو چارن ویساوی لی همی هولین وان بسر نکتن تبلی کو 6 سال لسر رواندناوی جالی پیده و درباس بون لی هنجی پیده رواندناوی انکار دکه 6 سال لسر رواندنا احمد سیدو اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جالی پیده و درباس بن هنجی چارن ویساوی ندیارو تو آگاهی سرتونانه ده ده ماه نهانده جه سال 2013 گروپا کچکدار سر بپیده و گرتبسر مالا خباتکار کرد احمد سیدو لی تاخ شیخ مقصود کو پرانیا پیکاتین وی کردن لی باجار حلب لی سوریه برف جهکی ندیار و بر رواندن انجمن اجتماعی کردی لی سوریه گلک جاران داخوازا سربس بردان همی گرتین کرد لی پیده کریه بطایبت دره کفتنین هولیر یک دو هگده کو بسرپشتیا سروک مسعود بارزانی بریوت چون وکو شرط و مرج لپیش هر هولکانی زیگبونه نابارا انکسی و تفدمه ده او دوسا ایوکرن و پیشکش کرن بریانها لیسته رواندی و گرتین کرد جه چالکوان سیاست مدار سرکردین انکسی و پارتیا دموکراتا کردستان سوریا وک بهزاد دورسن اندامی پولید بروا پدکسی و نضال عثمان کول گلبو ادریس علو اندامی انجمنا حریمیا پدکسی نضال عثمان فايز محمد مطيع استيمان اندامن انجمن شاخ وخوجهي ين پدکسی هروها فؤاد ابراهيم چارکوان امیر حامد جمیل عمر ابو عادل سروک هزن کومبندا دموکرات رادستیر خسنین مافی مروان ولاتین زیل هیز کرنه داخوازا سربس بردانا وان کریو هند داخوازا خودا رش دو بردوامه لی پیده هبونا وان گرتیان لباخوا رد و انکار دکه وکو سرکرده پیده آلدار خلیل بریا دمکی رگهاند خباتکار احمد سیدو جگوند حوسی یه نافچه موباتا عفرینا روجاوای کردستانیه اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریایه عبدو سیدو برای احمد سیدو جا ارکیرا بحثا چاوانیا رواندنا برای خواه جتا خاشق مقصودا حلبیت که دبیجه دوی هولین بردوام لحتی نها تو آگاهی لسر تننه سیدو بانگ لآلین دانو صندن کردی دکه که چرانویسا برای خواه و همو گرتیان ورا دیار کرن اروها بانگ لرخصن مرووی مافی مرووان جیت کر که هول بدن چرانویساوی دیار بکن از بري أحمد سيدوما نافي من عبدو سيدوا چروکا بريمن دهي مهينها سالا 2013 هاته گرتن به دسته هوالين پیدا غاتن گرتن جتا خاص شيخ مقصود غربي بشاملاوي او گرتن و قوام كي دبر ساجي بكن و قوام جوارنا فاقرينن وهوبو يعني شو سر هفدا شون
ام چقا كتم بي ام لقريان دبين الجماعة ما نقرتيا هيا قوة او نخاشجي نخاشيا ربو فيرايا ما درمانا ويبر درمان جيجما تسليم نبرن يعني قوي ترمين تسليم بكن خبر ما جوي تنبي ما تجاري او ندي تجبرقو ام ليد قرن بين البامايا بخدي معلومات مرة چی بون قو اید حبسا جمع خسالي جزيرة دايا حيا 2015 معلومات باما هنا انو دوی حبسه داوی پشتی ویجی خبر قطبی ام نزان تشتی سر نزانن حيا نها لی کی مسئوله ام داخازیش که دکن خودی اگو پیده او پرسیاره جبر گرتنا بريمدا لأن وان قرتيه بدستي أفالين وان هات كرتن أو مسؤول الأول والأخير يعني فإيروجي أف أطرافه متحاور ويدنين دبي بريجي بحسابه مسألة بكن إيرو حبساس بي بكن دبي حبس بوش ببن تكستين نمينة يعني وعبد خازيج منظمات دولي دكن ومدني دكن وحقوقي دكن وإنساني دكن وش بارتين كردي دكن قول يعني حيانا هاتشارة نفسها بينا الديارة دفي يعني حلك جبه مسألة رو بينن مانا أو تاني بريم تاني يجي يعني قال لك إنه هنجي زانن يعني دريس علو وقال لك يجي هنا يعني أسباسيا كارمان لعفرينا روجافای کردستان جدما کنترل کرنا گروپین چکدارین بسر ترکیه و لسر باجیر بن پیکرین وان در حق ولاتین کرد دست پیکرنه دما داویه دجی دیارده یک مترسی دار درکتیه هوله او جی فروتنا مالین کردانه زانیارین بهتر دوی راپورتی ده لهرما عفرينا ورجاواي كردستان بن بيكرنين جور بجور تيدا روددن جگرتن رواندن ليدان دزي دست سرکرنا مالو ملکن ولاتین کرد جدرکه طیبت جنافچه عشیه جریباز نیوز را راگهاند کوچکدارین عمشه 10,000 لیرین سوری لسر مالباتین کرد سپاندنه و هر مالک بنچاری 10,000 لیره دده چکدارین عمشاد جبروان کریاران ایدی خلکی کرد ین کتی دمانه دخوازن جهره می درکبن و بری خوابدن جهکی آرام جبلی رواندن و سپاندن باجان لیلهن گندان ولاتین کرد دمالین خوده کریا مال ددن چکداران هر وها دوی دماداوی دجی لعفرينا روجاواي كردستان دياردك مترسيدار دركتيه هولي او جي فروتنا مالين كردانه چالکوانین جعفرین دانزانین کوچکدار مالین کردان جخورا دفروشن و تانها چند روش هاتنا بلگکرن یکم روش لتاخ اشرفیه عفرین بو هروها دویم روش لتاخ ویلاد بو جبلیوان لهن جهندن چکدار مالو ملک و زوین کردان جخورا دفروشن جبلی ویکی به هزاران مالین کردان هاتنا دستسر کرن و مالباتین چکدار تیده بجیبونه جدما ایریشا ترکیه لسر عفرينا روجاواي كردستاني گروپین چکدار لوی باجاری دبن پیکرنین خدا بردوامن تكبير تكبير پلیس لشکری لنافچه جندرسی یا عفرينا روجاواي کردستاني سروک انجمن خوجهی جندرسی رواند و حتی نهاجی تو آگاهی لسر توننه جدرك تايبات جاركيرا راگهاند كو بوليس لشكري صبحي رزق سروك انجمن خوجهي نافچه جندرسي و هجمارك جهبالن وي رواندن رخصنا مافي مروان لعفرين دازانين كونابوري بتومتا تيكلي بپيديره هاتيا رواندن هروها تقينن لجندرسي چيبونا خستنا استويده حتى انهاتو آگاهي لسرتننا جبوي سيخوريا تركيا هاتيا رادسكرن بله تماشاوان بريز لسر في بابت لسر رواندنا سروك انجمن خوجهيا جندرسي صبحي رزق ام بهتر لسر راوصل نقل ميوانمه وزانيارين زيادتر دوي درباري دبدمه بريز مصطفى شيخو چالاقبان لبناني تبليمت ببريز هفده ما تباش به اگر زانيارين نوت بدمه
درباري رواندنا سروكي انجمنا خوجهي يا جنديرسي دي چرا شكيت هاد رواندن دي دسبيكي ده هروها هجمارة كبال الميجي هاد رواندن جاليه جروبين چكدار اگر دي دسبيكي ده آگاهيان بي درباري بدما چرا نبيساوي چي لكوي داريه اگر زانياري بردسي ده بله نعم باش تتمكن هجرة ما مستعي جا يلك جبري في بحفظ رجا جبري وري قرتن صبحي رزق ما مستعي صبحي رزق ذاك في كمال جترمي شاهد قرتن دو ساعة دياب بالضبط إيرشك جي آلين لشكا بوليسين لشكري هات سر مكاتب دوانا ومكاتب وان هات اقتحام كرن وهات تفتيش كرن في زجاج هوانا حميات تفتيش كرن موظف الورو كارمندن حملوا داره لمجلس هاتن كرن وما مستا صبحي رزق هات برن جالين بوليس لشجري وتسجيل تسليمي او استخبارات التركية طبعا صدمي وان تمام بار ويكرن جو تكالية تاب وتقيني الجنسية هاتنكرن وتكالية تاب قصدرة هي تلفونية تاب في وندية القلوي هنا أبنا حميد تمام بارين سدمر يعني سرد يكم سر معبر حمامي أو معبر حمامي شتين بوان شتين عناصر أمني إن جيش الشرقية وحملات الودرة خزن بس جن سر معبر جبركو معبر جي تهريبه جي ضرائبه جي حميد ديزل ورتكرن وان جي مجلس دسخات نابيسر جبر هذا خاصا وي تمام بار بكن بتشتكي يعني اتهامكم بتشتكي جداس وري قرتن ديرا مباشره جميل حمو شوبانا او جي صراف او ياد قرتن یک نوی بازو بی چیک بازو بی نه بیرامن او جی اندام بی او جی روی او جی اندام بی مجلسی بی او روی يعني أبسدام سركي أبي يعني سردم سر معبرة حمامية لا تشتيدني يعني أحيانا نخيايا أحيانا بدأت استخبارات التركية داية أو عناصر أمني يعني الوي قريكرين أو الرافور الوي سوي الرداد قرتن حياني هاد قرتن باش بريز مصطفى نبتني صبحي رزق سروكي انجمنا خوجهيه جندرسي هاتيه رواندن جاليه بيجن بوليسين لشكري لنافشا جندرسي لقل هجمارك هبالن وي هاتن رواندن چند كس لقل وي هاتن رواندن هبالن وي چند كس نا ما مستوى ما مستوى هاتن قرتن حيانا بدس ما كتن صبحي رزق وكان صراف هاتن قرتن يجي وقت منها قلت جميل محو حموبي وزافيوي او شوفير القلبي كمال هات قرتن ويجي ربي يعني ربي البوليسا لحميس نفسجاه موظفة كارمندن مجلس كونسلي حمي هاتن تفتيش كرن مكاتب وانطا هاتن تفتيش كرن باش يعني حتى هات تزانياريك تو آگاهيك لسر چارنويسا وي تنيه مالباتا وي تنيه نكن بوكو بزان بن چارنويسا وي چيه لكوي دريه حيانا نخيال كدري حيانا بالناكله بس ما خاص ان ما باتك دون يعني قناتي ورا ام تشكي نببين يعني ام تشكي يعني بالكيشن ببيجن او قالك بلاكن دناب شلك وانا دا دناب صفحات الفيسبوك دا ومسألة دعاية بلاكن أو مسألة اغتصابي وزواج القسري بزورة بتشتغل عفرين بلاكن هنجارة فرت بلاكن أبقتنا طبعا أنا بتين دخازن بدعاية بلاكن جبرجو إيه لشهباء ولا حلبة كز نزبر عفريني كز بنجر عفريني أو دعاية بلاكن حميتش دور الجراستي يعني بري بيقول قلتن مثلا بندي كوتانا كشكا شكري خليل حشكوب لقب ورد بيجن حاشاي وانا هاتن اغتصاب كرنا او درو او دعايات بي او وربو او زواجك طبيعي بي هات برن وهات بردان نقص ريبو نا اجباري بي حمي تشتي كرن دعايات بلا كرن دكبن خدمتي يعني ارمان بريز مصطفى يعني جبرتش نوچين دور جراسيه بلا ذكر وان قد قوتان بلا
او سدم يك جب او بروباغندا دكافي خدمتي ريجيما سوري و تركا و تشاتا جبرقو العفريني والشهبة عفوا الشهباء والحلبة فنقرن عفريني يعني مثلا بري بيل قندي حسي مالبتك بدقاري لمن بيجي برندان قو ايه بقر العفريني او نخاوينن قواد بدقتين سرح حدود نا ترك ديلن نا الرجيم ديلي ونا بيادا ديلي او مشكلاك يعني او قصدي وانا التغيير الديموغرافي وريت شكر انها مثلا ترك وشتن ودري عربة روج بروجات دكن عفريني روج بروجات دكن عفريني والجماعة هاتي ديكومنتا كرن يعني منظمة حقوق الإنسان رخصنا ما في مروبات ما حميت تيجي هاتي ديكومنتا كرن هاتي توثيق كرن إنه تشخص روجات دكابني شيء عفريني أو برنامج عربة بردنا عفريني جغوطة بردنا عفريني وان ترغيب دكن يعني مثلا خوارني أغذية دريكة جمعيات ترددن وانا لكردا مقابل دانشتي والمقابل كردا وان دقرن وان دكن حبسي وان اتهام دكن بحاشا نامنسا وان اختصاب تبي جبرقو ايد عفرين ده هجي اوجي وقرن عفرين الدرين اوا مقصود يعني اور رقاندنتين بلا كرن عبرة فيسبوك راو صفحات تين بلا كرن حمي قصدي خياكنا عفرين بوالا ببي التغيير الديموغرافي وارد شكرن طبعا او بالبيكرين هنا بس بدرجة انه بيجني رومته وشرفه وكرامته شرمه يعني كي بلاك شرمه يعني باش بريز يعني جدماكو جروبين تشكدار دست خداين سر باجار عفنا روجافای کردستانی بسر ترکیه و بن پیکرین در حق ولاتین کرد بردوام روجانه بن پیکرین در حق وانده تیکرین جگرتن روان بن چاف کرن انهاجی ام بیجن دیارده فروتنا مالو ملکن کردان دست پیکریه ام بیجن دست خداتین سر مالو ملکن وان جبر چه ام بیجن حتى كان وابن بيكرين بردوام بو جبرتش اب ديار دا يانجي ابن بيكرين ناين راوستاندن سدا ما فيا كيتشيه حتى كان بردوام بله او خي يعني بلي جبرت ولكن تارو يعني مثلا قضاء عفريني حميد بقر مالي خو عفريني حميد مالي خو طبعا اي حيانا او مال نداتم برن بالزوريج خلك جبر ندخستن أوائل دول نيلن كرد وقرن إجباري إيه عرب تاكل ملاوانا يعني مثلا فرن قند هنا عرب كردك تتنايا يبرقوا يقن وانا قري نزبري ولا قند يخوان فرقند هنا نيفبني يعني أمنها حتى نهار سدي سيبنج مانا جعفرين علما جبري دو حيشتي ستيا دحدا دو حيشتا أم زدي نودو حيشت كردوين بن بيكنا ولا شيكن جبرقوا كسل همبر واناسكني يعني كس تدخل وانا كتشرك الريد دي وانا او روب بن بيكنواري تشيكر يعني مثلا داويا ما ترمي حتى طباخ دسودو وشش هاتن قرتن ودمني هلمته يعني حملاتات تشيكن هاتن قرتن يعني جن كاتين قرتن روج بالروجه طبعا قصدي وانا ايد عفرين داجي بقرن ايج عفرين الدرين كسبان نقري اب قصدي وان هذا وما له خلك دبن دسا مثلا شيء ابو عمشه دسا خدينا سر شش حبدي كان السر صاحشي كان ياشي دسا خدينا سر وشخارا برنا بريكر مول ابو عمشه يعني بيشا حميديال بيشا تركال بيشا استخبارات تركال بيشا حميه دبه وكس وان محاسبه ناكي كس وان بيشا وناس كني الزبيم حل يك او وقرن عفريني و انتقاء عفريني تسليم منظمه حمايه دوليه به ووقر المهمه بله يعني بما بست ناخوازنكو اف بن بيكرين عفنا روجافاي كردستاني ورا راوستاندن قالك سباس جبوي ميفاني مبرز مصطفى شيخ وشالقوان جو لبناني ايروت ميفاني ما بو زور سباس لسر امدبون زانيارين كو تدانمه ايرو سر سبهه جروبك چکدار يه پیاده بسر مالا ولاتيه بناو سليمان ميزر العيسى دقرت وبرب جهه كي نديار ببرن سليمان ميزر العيسى خلك باجاري دربيسيه براي اندامي شفيلا بيش روجا كرد لسوريا سعود ميزر العيسى يكو بري ج عليه پیاده وهاتو بوغرتون وبشي سر بس بردانا وي جبوي دربي ولات كوچ برگو
ریبەریا پەیدێ دەست بە فرۆتون و vegwastina petrolê bo navçeyên bin destê rejîma Esed kiriye û bi dehan barhîlgirên petrolê ji aliyê peyedê ve derbasî navçeyên dibin kontrola rejîma Esed bûne. Ji derên taybet ji arkêra ragihandin ku rêveberiya peyedê dest bi proseya firotun û vegwastina petrolê ji bo navçeyên dibin destê rejîma Esed kiriye. Doh çarşemê zêdetirî sed barhîlgirên vala yêm ser rejîma Esed ve derbasî navçeyên dibin destê peyedê de bûn li her du kêlgehên petrolê yên li bajarê Hesekê û Dêra Zorê bi cî bûn. Ew jî ji bo yêdagirtina barhîlgirên rejîmê bi petrolê vegwastina wan barhîlgiran careke din bo navçeyên dibin destê rejîmê de. Herwiha jê derên taybet tekeskirin ku proseya firotin û vegwastina petrolê diriya dergehê El Hora li başûrê Tabga li Rojavayê Reqayê tê encamdan. بله تماشاوانم برێزم لەسەر vê babetê jî rawestin لەسەر berdewambûna vegwastina petrolê ji navçeyên dibin destê peyedê de bo navçeyên dibin destê rejîma Esed de ku ev prose berdewam e navbera dem û demekê de êdî petrol tê vegwastin bo navçeyên dibin destê rejîmê de ji aliyê peyedê ve bila vê babetê li gel mêvanê xwe birêz Fadî Mirî serokê ofîsa peywendiyên giştiyên şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê got û bêj bikim birêz Fadî hevdema te baş bê spas ku tîro mêvanê me ye di destpêkê de tu çawa berdewamiya vegwastina petrolê ji aliyê peyedê ve bo navçeyên dibin destê rejîma Esed de tu şirova dike ev yek tu şirova jê tê kirin بله برداشت سرچاوه با از ندسته که نجارا ننوی سر با دبرا کو خیرات دبر کردی تفدرا تكون رخ رجيم أسد ودزجهوي وبا وقت بيجي مناطق داخل بري دستك أشبرشها سوري دستك وحتى وكذا نجي مناطق كرد تفاهي مناطق خواج خيرات خوا چه نفط به چه زراعت به گنم و جو از خیرات غازوانه رژیم سیاست که بعد برای دمشق و مناطق کرد بمینید پەیوەندیەکە دەبچڕێت. برێز فادی دیارە پەیوەندیە لەگەل لە برێز فادی هات بڕین برێز فادی تو دەنگێم دەبیزە ئەگەر هەفکار من جارەکە دن هەوڵ بدن پەیوەندیە لەگەل لە میوانێ me bikin بۆ کۆم بەردەوامیە بە گفتوگویە لەسەر vê babetê bikin دیارە نەئامادەیە حتا ku ئامادە bibe vedgerim cem mêvanê xwe li ser vê babetê li Rojavayê Kurdistanê dabeşkirina nan lê nanxaneyan bûye kirta zîrek xelk dibêjin eger mêvan bêne cem wan nabe ew nan bixwin ji derên taybet danazanîn ku rêveberiya PYD biryar daye ku dabeşkirina nan li nanxaneyan û li koleban bibe biriya kirta zîrek ku li ser jmareya endamê malbatê wê nan were destnîşan kirin وەکە jê derên taybet dibêjin divê haletê de eger mêvanê her malekê bên divê nan newê xwarin yan jî mêvan nanê xwe bixurbînin.
جدما کو روشا روجاوای کردستان چه تک چویا و حتی وکا ایرو روجانه دیارده نو ده جواکا روجاوای کردستان ده دروز دبن یک جوان دیارده پارسیه جدرن خوجهی روجاوای کردستان تایبت شار کرده دانازانی کو بهتره باجارین روشاوای کردستان پر بونه جه پارسکان ایدی لطبای تاخ گولان باجاران تینه دیتن وکه جدرین خوجهی ددنه زانین که لگل زیدبون جماره پارسکان دناوا باجاران ده هنک دیاردین دوری روشت پیدا بونه مینا دزیکرینه بهتراوان پارسکان دناوا پارک و باغان ده به شوان دمینن و جهنگشتی و که تیک دانه ایدی خلق نکارن به هم بدانه جبر پارسکان بکن جدرین خوجهی دانازانین که بهترا پارسکان در بدرین دیرازوره حلب رقا و ادلبینه برای تماشاوان بریز جاردن ودگرم جمیوان خو بریز فادی مرعی سروک اوفیسا پیوندی انگشتی شپیلا پیش روژا کردی سوریه نها مر آمده بریز جاردن هفته ما دواش و اگر تو بردوامی با خفتون آخوب که کرم بکن بله بارباش شخواب نسیاست کنویت دەڤەرێ مەیە کورد هاتمەشاندن بەری شۆرەشا سووری دەستێ بکێ و حتاوە کە vê demê مەڵەتێ مەیە کورد تەڤاهی دەڤەرێ خۆ دەژ خەیراتێ دەڤەرێ خوا مەحروم بوو وەک چاواوم بزانن دەڤەرێ مەیە کوردی دەڤەرن زەنگین بوون ئەگەر بە نەفتا خۆ بێ هەگەر بە زیراعەتا خۆ بێ هەگەر بە ئاوایدی بێ بەردەیەکێ نە سیاسەتەکن و بوو رژیما سووری دمەشان دوا دەڤەرادا دەستێ خۆدانی سەر خەیراتێ دەڤەرێ کوردی و حتاوە کە vêkêrîkê berdewam مەڵەتێ مەیە کورد وەکە dibêje روشك gelekî zehmet da derbas bê رغم انه مناطق زنگîn bi nefta xwe bi gaza xwe bi zîraeta xwe ji ber vê yekê ev ne siyasetek nû ye û heta weke vêkêrîkê ev siyaset berdewam e ji bo miletê Kurd bimêne di feqîriyê de û bi xwevewerê muştuğulatê. باش برز فادي يعني هلوستا امريكا كو خدان هجمونه لدوري چيه يعني البيش شعبي امريكا پیاده ام بيجن بترول و دكويز بونافچين بندسي رژيمي ده يعني افيك ديو واتي برازيبونه امريكا پروسيا فروتون و كوستنا بترول جاليه پیاده بونافچين بندسي رژيمي ده هيا بلش خواب يعني ام تبدا زانن امریکا به ولا روسیا به امریکا و روسیا و دولتي زورهز و خودی تأثیر کری ذا سوری ده نه جمعیات خیری نهات نجبوی ملت مایه کرد و تبعی ملت سوری حتی وکه وکری که تکری امریکا بن ولا رژیم بن دفاع هزین ها و چه پیاده به تکرینا لشکرینا حتی وکه وکری که او پیمان سیاسی دفاع جهات نهات نگریدانو حتى وكذلك امريكا تكذب انه هاتيه درباسي دفري بوياج بوي برفانيه تجي تيرولي وداعش واني بكي ودستي خداميه اكثر نفطي ونفطيجي شخورا استخدام بكي دفاع مسائلات يعني حتى وكذلك موقف امريكا جيت موقفك زلال بالنسبه ما وك ملاطي كرد وبتبعي ملاطي سوري جي نينا دفاع دفرات برز تدسپیک جیگوت بگمان فروتنو و امبیجن وکاسنا پترول جالی پدیج بو رژیم نتیشته کنویه هر دمو دمه که پترول تیبا گهستنش بو رژیم اسد لپیش چاوی امریکا بیکو يعني جنب بيجم برازيبونا أمريكا أف بروساتي أنجام دان بريان هاجي بروسيا بروتنا جهجي وجنمجي جالية بيدي و بونافشين بين دست رژیم ده دهاتن أنجام دان وتين فروتن أو وجهستن يعني بويك تشزيان دقه دفرن كردي دماكو أم بيجن بيدي وان بروسيان أنجام ده فروتنا جنب فروتنا جهبه بترول به چه زیان به کردان دکه بگشتی؟ بلش خواب تشتی شورش سوری دست بکر و از قیاده دست خدانی سرزاده برا او ایمانک نفبراوی و رژیم دهبو عقود هبون عقود حراسي هبون چه مسائل غازي بن او زراعة بن او افدوائري
استیلام کردن و دەستێ خۆدانینە سەروانیە نەتشتێکی نوێیە ینی دەستێکێدا عقود حیراسێت نەقەباوا دابوون و ئەو شەرت و مەرجێ نیزامێ پێکتانینش بەرێکێ ئەم دبێژن یعنی ئەو ئیدارە هاتی ئاواکردن نکاری بوو بە خەیراتە بسەخرێنێ ئەو بکێ خزمەتا مڵەتێمەدەوەک چاوە لە هەموو دەڤەرێ دنیای خەیراتێ چ دەڤەرێ بن کەڤن بن خزمەتا مڵەتێ وێ دەڤەرێدا ji ber vêyekê heta weka vê kêrîke rejîm mewcûd e li deverê Kurdî heta miletê Kurd fewatîrêke herebê bin mu'temedê Gazê bin diçin perê xwe rejîmê dirazênin ev mesele hemû hê rejîm yanî destê xwedaniye ser ve devera ama ev meseleyên hanê dî ew cereb عقود حراسê nedna bera rejîmê û peyedê de tiştekî dî wekî dibêje em ba xeyrata karibin bixsexrênin bixin bin xizmeta miletê me yê Kurd de heta weke vekêrîkê mecbûr heta weke vekêrîkê miletê me yê Kurd bi rexmî û mentiqek zengîn e mehrûm e ji nanê xwe ji gaza xwe ji benzîn û mazota xwe ji badeve ji va müsterzemata tev de mehrûm e دووەدعکی gelekî zehmet de derbas dibe. باش yani di dema ku Rojavayê Kurdistanê rastî gelek krîzan hatiye di dema dawiyê de rewşa Rojavayê Kurdistanê xirab bûye roj xirabtir dibe ji hemû wan ve niha jî em bêjin krîza sûtemeniyê li bajarê Kobanê ev çend heyvin krîza sûtemeniyê derketiye ji ber bilindbûna nirxê sûtemeniyê ji aliyekî û eger peyda bibe jî nirxê wê wekû min got giran e em bêjin bidehan otomobîlê li ser wîstgehên em bêjin sûtemeniyê radwestin qerebalixek zêde çê dibe yanî li şûna ku peyedê rewşê baş bike pêngavên baş bavêje ji bo başkirina rewşê peyedê proseyên xwe encam dide yek ji wan wekû me got vekwestina petrolê yanî armanca peyedê ji vê yekê çi ye ji ber çi çareser nake rewşê ji ber çi herdem proseyên bi vê rengî encam dide li gel rejîma Esed belê şixwa peyedê yanî tîcara nexwestiya rewşa miletê Kurd çareser bike ji destêka bi wî desthilat û heta weke vê kêrîkê yanî tiştê serê miletê Kurd yanî belkî rejîma Esed pêncî salî nikarîbû serê miletê Kurd bê ji ber vê yekê ti baweriye menî min bû karibê rewşa miletê me Kurd çareser bike bi tena xwe bi vî rengî û bi vê siyasetê wê nikarbê çareser bike ew tenê bikaribin wek çawa niha guftûgû heye bigihin peymanek giştî şeraketek heqîqî hemû aliya ve karibin doza miletê xwe li hember ve dewletê Zûlhêz zû xwedî teesîr krîza Sûrî de farz bikin çareserî tenê ev e ku karibin em tiştekî ji miletê xwe re bikin û rewşa wî nakê baştir bikin. Belê gelek spas ji bo mêvanê me birêz Fedî Mirî serokê Ofîsa Peywendiyên Giştiya Şepêla Pêşaroja Kurdê Sûriyê îro ti mêvanê me bû zor spas li ser amedebûna te. Dengdan de hilbijartinên Almaniyên ku Kurdan xwe tê de berbijêrkirine dest pê kiriye. Li gorî ku hatiye ragihandin revenda Kurdî bi rêjeyek baş deng bo berbijêrên Kurd didin. Berbijêrên Kurdê daxwazê ji Kurdan dikin ku bêhtir rû li sindoqê dengdanê bikin da ku derfeta serkeftina berbijêrên Kurd de hilbijartinên bajêrvaniyan de zêde bibe. Aroha berbijêrên Kurdê dibêjin ku Kurdên li welatê Almanya penaberin karin diriya online ve deng bidin roja sêzdê vê mehê dawîn roja ji bo dengdanê. Bi amedebûna serokên Nûneratiya Ewropayê Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriye Ebdulkerîm Hacî xwecehiyê Almanya ya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistan li Rojava bi boneya salvegera damezrandina yekîtiyê çalakiyek li bajarê Bochum yê Almanyayê li derxist. Jêdereke taybet ji Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistan li Rojava li Almanyayê ji Rêvazî News re dazanîn roja yekşemê 6 Eylûna 2020 navenda Kurdî Şeyûgên di Bochum ya bi ser xwecehiyê Almanya ya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava bi helkefta salvegera heftan ya damezrandina yekîtiyê çalakiyek li derxist û hejmarek ji xwendekarên Kurd
yên serkefti du xwendina xwe de hatin xelat kirin. Berpirsa navendê Lara Eyyûb di destpêkê de bi xêrhatin lê mêhvanan kir. Biştre Hemze Silo û gotina navenda Kurdî Şeyûgên di Boxum ya bi serxwecehiya Almanya ya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava pêşkêş kir. Her wiha Xanim Ghegîne ji beşê ciwanan û zarokan di şaredariya bajarê Boxum de jî amade bû û gotinek pêşkêş kir. Di çalakiyê de Abdulkerîm Hacî serokê Nûneratiya Ewropa ya Nekesê, Xûnaf Haco, seroka Întegrasyonxet ya Boxum, Ghegîne Hemaşmêt ji beşê ciwan û zarokan di şaredariya bajarê Boxum de Dilşad Mella Hemze berpirsê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistana Rojava bejdar bûn. Li gorî şopandina Rêbaz News ji ber sedema koronayê û rêkarên xweparastinê û rûberê hola navendê, Yekîtiya Ciwan û Xwendevanan 20 xwendekar û 10 zarok xelat kirin. Ji wan 10 xwendekar û 3 zarok amade bûn. Xwendekarên din jî xelatên wan ji malên wan re hatine şiyandin. Di dawî de Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistana Rojava xelata Dr. Nureddîn Zaza ya sala 2020 pêşkêşî Xûnaf Haco kir. Li ser piştgiriya wê ya berdewam bo ciwan û xwendevanên Kurd. Biryar bû ew çalakî beriya 4 mehan bi helkefta cejna Newrozê û xelatkirina xwendekaran hatibaye li darxistin. Lê ji ber sedema koronayê hate bipaşxistin. Lê çalakî bi helkefta heftemîn salvegera yekîtiye û xelatkirina xwendekaran roja yekşemê 6 Eylûnê hate encamdan. Roja 11 Eylûna 2013 Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistana Rojava hate damezrandin. Ev 7 salin kar û xebatê û xizmeta ciwan û xwendevan li Rojava û Başûrê Kurdistanê û Ewropayê dike û hîn jî berdewam e. بله تماشاوانên birêz li ser helbijartinên bajirvaniyên Almaniyê ji berê xwe bidim her du mêvanê xwe birêz Hacî Hemze ew jî berbijêrê Kurd ji Dortmund tevlî me dibe her wiha şrovekarê siyasî Hesên Çolî jî ew jî mêvanê me ye zêl gel wan vê babetê goto pêş bikim hevdema we baş be birêz Hacî cem te zê dest pê bikim em bêjin proseya dengdanê de yan jî ji bo hilbijartinên bajirvanî Almanî dest pê kiriye. Destpêkê de eger çimar bêje rêjeya Kurdan di dengdanê de çawa ye revenda Kurdî çawa rû li dengdanê dike. Dengê xwe didin berbijêrên Kurd. Kerem bikin. Belê. Destpêkê te silav û rêz Kuşta Delal ji bo te û karkerên Aktevê û hemaşevanê we. Gelekî Belê xêr. rastî difet halî de rastî gelekî yanî tiştê me ملاتي ما قال ما جاري دورتموند بشكل خرفي دعايات اكلت باش كيقول مثلا كاباتا ايه هالبجارتها حالات يعني هر فعاليه هر كورتك حموك كاولوش جان ودل ودس بيكيا والهر مالك ومكتوبه وجوانا تيخو ياكلن شاوا وني كاربن هذا روتاكس يزيم هي واحد بيجي كرسلوقا يعني مرات ماجي تصنيف إيروتا دوي بهوالية دوي بهوالية أفتشتكي جالك رنجة أجبو نابل ما في البحر دورتموند في راسل ألمانيا معنا. باش بريز يعني حاجي يعني دما بروباغندا ده وتشكر هنوكو بربجيرين كورد جبوكو رافندا كوردي بنابرين كوردين كل المانيا دميني بهتر بشتبانيا وبكن هاجي دنگدان دس بكريا سيزي ما هي بشي تسيرودن و بداوي ورا اگر يعني جمر بيجا خلك حتى تشرا ديك بشتبانيا وتكن ما بس تعملنا رافندا كردي يعني رجايا وان باشا دنگ ددن او كسن كونا آگهدار بون جوان هالبجارتنان را چوان هم آگهدارون کارن دنگی خوب بدن بله نه راستی همو کس بحثها بآدتایا وكا انها اكتيفي وقالك تجاه ميديا ممكن يعني حمو ملاطي مالجيدري دي الجاتني كيف يشتيا جو انه تشتري جرك هاري وقت تيجي وكا فور هر كان فورتكي المعلاجي وريات تليفون رشي وقالك تليفون يعني مكتوب جو هانا واجي مكتوب عندك جي جو نكا يقولوا روجي يعني ويش درك باجي درك نظرنا فيه
وكالة شيكرن لستك هي خصوص جبوا وكالة وبدنا غيفا معلومات هبالة دوستفا وكارب نويروجي هارن دنك بدن وكي بيجي دباروجين هذا يعني قالك اجي شو دنجي فدان سبربون هاجي يعني تريا هرنا بلديه بيدري ويدي مكتب بكرنا ويدي يجي هناك نهاجي تشن دنجي فدن ويجو وكي بيجي بوجاويدا يجو دنجنا داي ويجو وكاله شينكي بوجاويدا ويدي الا هناك هاب ويجو مكتوبه فاز دستيك يدا نزال مش مكتوب عادة أو مكتوب هناك عشان نزار مش مكتوب مش برشنا قالك عادة أو شيء إيرو كذا يعني أما قالك شيء أم هفتورة تغيير ما قلت يا إنه يبغى وكالة شكلي يشنك يجي رجع وهناك سيستم كاري بريا نفوسا فا هويا فا أو سرايزا فا كاري حرج سر الصندوق دنجفا الويدر بدي جبرجو حموش كمبيوتر ده وكان نابل طخن ويدر كده يعني يشاف إذا الويدر يجي دنجفا بدي وقت يجي إنه نقطة تيجي هري مهم يعني خورج ويسر صندوق عبن هر صندوق كي دخول فورتك دو وقت دوريج يمكن بو سر صندوق يجو هاتا ويدر الدبي دريال بيشاوا أنا كي بنغيب بيشاوا أنا كي بيشاوا ولن والاستاكوجي نستعمل دستيوانا كده بيجن إنه أبرستي نمراي أصلحايا إنه يجوا ودنجة فتيرة. بله از بچم جم میوان خویدن برز حسین چوله اوجش شروکاری سیاسیه برز حسین هدامات باش به اگر ام بحثا بجدربونا کردان ده هالبجارتين الماني ده بك بجدربونا كردان دوان هالبجارتين ده چی سوده دکینه کردان بگشتی رافندا کردی بله سپاس جوار ارتیویر و سلام جبو حميدي نران براستي اب هالبجارتين انتجراسيون نيغوشياني درفتك جرينجا بو ربندا مني كردي كردستاني الالمانيا كاربت بكمنا جباكا الماني وبكمنا سياستها گاوا پیشیا گویا گاوی بابیجی بکوینا خباتا وگوتی یا جواکی و اشاره‌داری دندور المانیا دا جیخوا کارب خدمت کے جبو رواندا خواب کے دندور و انجمانا انتگراسیون دا فگورا دنگل کی المبد گری نظام شوایا دنگت زلال بريز كرم بك دنگت بزلالي دكي بله ودهندروي به انجمانه دا کارن خدمت گزاری گل کی بکن جبو روندا کردی چدواره جواکی دا به دواره کلتوری دا به وحتى دواره کار دا وقت بری گو مگود جبر بردا کارن آلی کار بن بهورا و جبو خاطری گو کاراج بیکارار ببینن براستی دیتنا کار الویدر گل کی زور بویا جبو کسته پنابر جبو ده که از بهویدارم گو کاربن رواندا ما پشتگیریا وان بربجیری مبکه جبو کاربن گو خدمت که رواندا خور بکن باش بريز حسين برسك دن هلويسا المانا چيه لهم بر بجدربونا كردان وان هالبجارتنان ده او چاوا لبجدربونا كردان دنارن براستيش خوا يعني المان افدر فدا دا حمي روندا چيا كردي بيو چيا تركي بيو چيا الباني بيو حمي ملتي گو دا المانيا دا يعني وق قانون هات جهاني المانيا دا جبو خاطري گو درفتي بدن فار روندي دياني گو كاربن هندر بكبنا هندر وجفاك المان دا وبكبن وقوتي كاروباري جباكي وروشنديري وكلتوري وحمكارا كاربن جو خب خوا هنو بكنا جباكا المان وكاربك بله قالك سباس جوي هردو ميفاني مبرز حاجي حمزة بربجيري كرج دورتموند لقلمبو هروها شروبكاري سياسي حسين تشولي أو جيجا ألمانيا لقلمبو قالك سباس السر بجدار بوناوا عندما كان جمانا خوجهية بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا دا انجاما بويركهاتو چونه دا جاني خوش دزدا
جدرن خوجهی جارکرا را گهاندن کو ایرو یحیی محمود طاهر اندام انجمن خوجهی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کو خلکی گنده شتکایا ی بسر دور آلیان ویا ده انجام ابویرکه هاتو چونه ده چو بردلوانیا خوده خودش رازی یحیی محمود طاهر جدای بوی 1969 و ده خورتانیا خوده تبلی ریزن پارتی بویو باوی 4 زالکان بله تماشاوان بريز بذي كم ديكيشن داويا بوتنا خوا حتى بوتنا كدن بمينة خير وخشية الشاطئ.